የምትሰሙ ይሄ ቀዩ ፓርት መውጣት አለበት። ሰርጀሪ የምትገባው ዛሬ ብለው ነበረ። ለነገ ሰውነት እስኪጠነክር ብለው ለነገ አስተላልፈዋል። ይሄ ነው ያለው ነገር እላቸዋለሁ። በቃ እስካሁን እየሰጡን ይሄን ያህል ነው የሚከፈለው የሚል ነገር የለም። ያ መጨረሻ ላይ ነው ግን እስከዛም ጊዜ ፓስፖርቷን እንትን ብለን ህጋዊ መሆን አለባት። ሬዲ ቀራማ ውስጥ ነው ያለችው። እንትን እህታችን አጋሩ ትናንትና 8,000 ድርሃም ቃል ገብታልናለች የቪዛውን። አሁን የፓስፖርት ደግሞ ግዴታ አስቸኳይ ማምጣት አለብን አሰርተን ማነው ከኢትዮጵያ እላቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ነው የህክምናው ሂደት እየቀጠለ ነው፣ የሚያቆም አይደለም። ይሄ ነው ብለን እንትን የምንለው አይደለም። ከጎኗ ያለ ነው እኛም እንመጣለን እንጂ እዚህ እያደረች ያለችው ፈልመቶ ነች አብራት ያለችው። ይሄን ይመስላል። እንደምን አላውቅም። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞኝ አያውቅም። ለመናገርም ለመጀመሪያ ነው። ይሄን ይመስላል እላቸዋለሁ። ባለን አቅም እንረዳዳ ስላለው ሁላችሁም አክብራችሁን የመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። በቻላችሁ አቅም በጋርተን እርስ በርስ ራሳችን ነው ተደጋግፈን መነሳት አለብን የምለው እዚህ ጋር በዘር በሃይማኖት በምንም ሳትለዩ እህታችንን እና ትርፋት በሰብአዊነት ብቻ ሰው በመሆን ብቻ እንረዳዳ እላቸዋለሁ። በቃ ይሄንን ነው እኔ የምለው። ብዙ ማውራት አልችልም። ሌሎቻችሁ ደግሞ በእርዳታ ላይ ልምድ ያላችሁ ፕሊስ አግዙን። አሁን ልክ እንደ ተስፍሽ ፈቲም አለች፣ ማኪም አለች። በጣም እናመሰግናለን። ህብራችን መፍጠር ፕሊስ እንተጋገዝ እና እስኪ እንደሚሆን አድርጉት እላቸዋለሁ። ገባ ቡድር በታራ አርገልጫ እሺ ትሮቱ እየባሽ ይሆን አስገቡኛል ሰነ ይሰማል። ፋሲካ አንቺ ሚውት አድርጊልን። አሁን የሆስፒታሉ ትንሽ ይረብሻል እና እኛ እናወራልሻለን። እሺ እህቴ ቴንኪዩ። ራችን ምንድን ነው ኔትወርኩ እንትን ያለብስነ ገጠር ስላለ ኔትወርክ አይሰማም። እሺ ለዛ ነው መውጣት አለባት፣ መሰራት አለበት፣ ጤናውን መመለስ አለባት ማለት ነው። ይህንን የምናደርገው ወንድሞችን ስለዚህ ዛሬ ላይ እንደዚህ ታማ መራመድ ነው የሚያቅታት። ኦልሬዲ ምንድን ነው ሰርጀሪ ተደርጎ የሚወጣ ስጋ አለ፣ ተደርቦ ያደገባት መራመድ ያቃታት ስጋ አለ። ቅድም በፎቶ እንዳያችሁት ነገ ከነገ ወዲያ ያ ነገር ወጥቶ በሰርጀሪ ካልወጣላት በስተቀር የእንቅስቃሴዋ ነገር የተገደበ ይሆናል። ህመሙ ያ ነው። ሰዎች ስለዚህ እህታችንን እናግዛታለን ማለት ነው። እስከዛ እስቲ ሌሎቻችሁም በጊፍት ስጧት። እስከዛ አካውንት ኦልሬዲ ይሄ ማክሲመሙ ነው። የራሷን እንዳሳድግ አካውንቲ ፊዱፍ ማልቱ ጥቋ ካቱሩ ሰጎ በቀን በሬስ ጅራሜ ወረቀረት በሬሴ ነው አገርስ
እናትዬ እኔ ይሰማል አውሪ ደምቄ አውሪ የገባችሁ ግቢ 500 ድራም እያልኩሽ ነው። ግቢና የአንድ ሰው ቁጥር ወስደሽ ተመለሽ። እሺ አካውንት አለሽ እንዴ? እኔ እየተሰማኝ አይደለም። ያላቸውን ቴብነቱ ሰላም ያሰጥ አይሰማም። ከሌላ ሰው ጋር እያወራች ነው መሰለኝ። አይሰማም። ምን እያልሽ ነው? አይ ቲንክ ኔትወርኳ ያስቸግራት ነው መሰለኝ። ቤቲ ቀይ እያበራባት ነው። የሌላ ሰው ያስገባለን ያስተካክል። ቤቲ ደግመሽ ግቢ፣ ወይንም ቀይ ነው የሚያበራብሽ ኔትወርክሽ። እስቲ ፋርፈቱ እንጀራ አናረጋል ተለ በሌወን ኬኛ ከሞልተኔ ከምቱርተኔ ነጋ ኬሰኔ ኦፕሌቲ ቴኛ ገኒ ዋቀዮ ጎፍታን ሲ ሀማሮ አይቴ ነማ ገለታፍ ዳበቱ ዋቀዮ ጎፍታን ሲ ሀጉድ ኦፕሌቲ ቴኛ ኒቢን እንጀደኒ ዋቀዮ ሲ ሀማሮ አኒ ቤኩኩዳን አማ ጋልቼፊ ዱፌስኒቲኒ ማይችቹ Amin hundumti keessanuyyuu immoo gargaaradha. Ganniin namaa nu yoo booyyee yoo birrii dhabdetti yoo waan nu gootu dhabdetti imimmaan ishee harcaasaa nu gargaartudha. Harmeen keenya gaafa nu asitti rakkannee boonyuu imimmaan nama harmee keenyarraa haqeedha ishee. jechuudha. Oolmaa guddaa nu biraa qabdi waan ta'eef garaa walitti hin jabaatina. Ilmi namaa yeroo gabaabduutti jireenya biyya lafaa ergisaadha waan ta'eef ol biraa balleessaa gidiraa cubbuu laphee keenya osoo nuti hin lakkaa'ini siisii amaaruu hundumti keessan immoo kadhannaa taasisaa fi obboleetti keenya kana eebbifama maatii waaqayyo. Nati tibu. Kamu kenapa kana geessani akkasumas obboleetti keenya gannee waaqayyo shaamaaro ati keenya qulqulleetti durbee amaaraan kadhannaa ishee tajaajilaadhaan bayine argamoonni qulqulloonni shifaana waaqayyootitti obboleetti koo cinaanan ejjedha. Dubaayin Aboodabii keessan jira jechuudha. Namni dhufee narraa fuudhoo jiraate. Aboodabiidha. Bakkee jiru nam. Gammiyyu kan gurree foloo godhiti ammoo barreessiif. Nambara isaanii qabda. Gurree dubbiseen jira naa deebi. Sudide sana dura illee gammiyyoo naa deebi. Lakkoofsi isaa immoo piroofaayilii loogoo isaa. Ishee maarii nu haa gammachiisu hunduma keenya warri walitti qabame illee immoo waaqayyo gammachuudhaan iddoo keenyatti nuuf haa deebi'u. Innaa eebbifamaa isheen agarsiisuu keessaniif illee galatooma. Galatooma ulfaadhuuti illee masiitti fufi. Tegeesti maa baata koosseeni. Guyyaa irraa kana bira waaqayyoon jaalalli waaqessin fawaayetu hunduma keessanii yoo akkam ooltanii. Dhagaansiif illee ta'u. Buleetti keenya ganniyee waaqayyo gooftaan. Waliin gargaarsisna. Boochistuun bu'aan argattu jedhanii hundumaa goofaa jajjabaanne buleetti
keenya biraa dhaabannu waaqayyo gooftaa si amaaru buleettu maybe burree yookaan kan dubbisa gara keessan lakkoofsa isaa profaayilii jala jiran fakkaate kan dubbisa boronaan ergaa isin jedha yoo dhufanii na biraa fuudhan ani duwwaa Baay'ee galatoomuu ulfaatu. Shino galatooma ganni waaqayyo Himuutti bofe. Baay'ee akkam jirtan hundi keessanuu nagaan bakka jirtan isiniif haa baay'atu yoo nama gargaaree wanni hunduyyuu hin sirrata. Rabbi immoo nama fayyitee akkuma duraan nu gargaartutti akkuma dura sagalee nu taatutti nu si argisiisu dhugaa Rabbii baay'ee tokkoon ganni jaaladha. Diraama 200 ani kanan jiru Dubai Alkuwenii jira. Alkuwenii lammaffaa. Baay'ee galatoomuu ulfaadhu fayyaa argadhu. Baay'ee galatoomaa isinillee borganama namni dhufanii narraa fudhanoo irraa rakkoon hin jiru. Namoonni si biraa dhaabbattu Rabbi si amaaru. Gargaarsi Waaqayyootti siif haa dabalamu. Gargaarsa keenya bichaa miti gargaarsi kan Rabbiitu caalaa inni itti siif haa dabalamu. Gargaarsa keenya irratti qashtiitoo hin jiraadhu. Rabbummaan si haa dheeressu. Haayizoo shobboleettii koo. Just hope የሚናገር እስቲ nama ta'u qoyame. Moderatorri namni na buusaa jira. Ani neetworkii koo qofa natti fakkaate garuu moderatorri nama tokkos na buusaa jira deddeebise. Moderator eenyuuf kennite Faasikaa? Ammallee namni disconnect godheera naan jedhee achiin boodamoo amma cancel godhan. Tiijis buusaa jiru. Seerkisaa ture irraa jira. Gaafa arkistu namni wayii cancel gochaa ture. Achiin booda edda baay'ee namni wayii na buusaa ture. Faasikaa moderator lama ሰጠችው። ሁሉም ላይ ውሰጂ። ፋሲካ ከሰው ጋር ያጣሉሻልሽ። ሞዴሬተሮችን አንሻቸው። በቃ አንድ ሰው ብቻ ተኩማ አለ አይደል? ተኩማን ብቻ አስቀሪና ሌሎቹን እንዳለ ጥርግ አድርጊው። እሺ አንድ ወንድ አንድ ሴት ተኩማንና ማኪን ላርጋቸው እኩል እንቆታቸው። mucayyoon tokko Faasikaa kan jedhamtu diraama 500 galchiteettiin ishii diraama 500. Hedduu jaamu kaamilu. eenyutu na buusaa ture? ፋሲካ ባይዜ አንቺ ማየት ትችያለሽ። እሺ ሴቲንግ ውስጥ ገብተሽ ማን ዲስኮኔክት ሲያደርገኝ እንደነበረ እና ማን ኢንቪቴሽንን ካንስል ሲያደርግ እንደነበር ማየት ትችያለሽ። አሁን ሴቲንግ ውስጥ ገብተሽ አንድ አፍታይና ንገሪኝ እስቲ እባክሽ። ቅድምም እኔ ኮኔክሽን ይመስላል ጋይስ ዘሮ አንሃርኩ ጋይስ ኦኬ ወራ አና ኪሱን ቱሬ አሁን ታውት እናንተ ነው ወደ ገደለው እንግባ ጋይስ። ሰዓት የለንም። ሲመጡ ያስወጡናል። ማከመት ሁሉ ኢትዮጵያ ከመፍረናን ገልቻ እሺ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። አየ ዱቢ ከነለ ኤርሳ hinturu ani Jumeera tiriin jira feera koffeera ka jedhamu diraama 300 እሺ ደርሲ eenyu dhufee narraa fudhuu danda'a. Mee gurreen eessa jira? Profaayilii isaa jala gurreen narraa fagoodha. Gargaara rakkoon qabu ishiin akka walitti dhiyaatu.
Ayyee lakkoofsa kan eenyu kuchuu danda'are? Ayyee dubbii kanallee dheeressaa hin turu. Ani Jumeeraa tiriin jira. Sheeraa lakkoofsa eenyu fudhachuu danda'a?